Teibor nakaslem jong unongsan Hima. Aru kesan ya Teibor dekat betul ya. Dengan meskem ba nagaling chofisia sisir ba pila ya kejuan lak. Makin kesan ya Teibor pinung kulla. Lamar mentaki bun kicat penkela. Bun ba. Samp situ nyupu hujan, samp situ silap, samp situ silap. Dengan meskem ba nagaling kem Teibor unum kella. Alor jeng kita simpen bi jeng kita ni. Oh kibadan kebayang ilaman pelut sinistai. Dengan meskem bo pai ba mai ya ka answer kecuba ko biang ma ye gini kiba ile ta. Kadang ma hadian nebun. Kani ka jela ka chongi ka snong ka chongi kana watsu ha kini ki chi. Penbi ki bukum kini. Bet kindu kindam no kini ki chi penbi lang ba chong ka. Spa apo. Ini sekian ba Teibor penio ka chok tang ba ka chingchop ka long ba ka chingele. Chingele ka chur lomba kini kan ni kiran. Ini sekian ba kena kesan ka kat ka ching kesan. Ba penio ka chingchop. Kisngi syaka election kilajan, nakaliang ukertong ke NPP Mawlai, haringkat bet kinong yalam jong u, hakalai terik urempang ulalit ban yakendu kerpang yu MLA baningkong ka Mawlai, uba SD Kongwer, ban pan Jingkyrkhu no u nakabenta kani ke election ka banwan. Habakran hakani kasngi uba Teibor lang Pathaw, uloong bawan ban yakendu yu uba SD Kongwer ban pan Jingkyrkhu, habayade ba kajingtmu ka bakidan, nakabenta kani ka election kaban salong ha ka arpunyo terik urempang arhajar arpulai. Ulay thu rubo ba Kongwer uday unong yalam ka Mawlai, uba kumu MLA ula kentiyo ka Mawlai baro ka way. Syu ula pan ru ka Jingkyrkhu no u ba unyo ban poy siya ka thong. Nakaliang ba SD Kongwer habakran hakani ka jingya kandu barit ulaong na du ningkong ulay iya ka jinglong nong yalam jong uba Teibor lang Pathaw. Ulaong ru ba nakaliang ka jong u unay ka Jingkyrkhu ba puray uni urang ba baon la banwan ra ya roy kapar hapo ka Mawlai. Ulaong ru ba kumunong yalam uday ban tresitam banyo yuso ka jingjom. Ulaban rap da ka baong nganya rap ya kibawan ban ya kandu ya nga bat syanu bakidey ban pen bat ban ay ka Jingkyrkhu. Kum nga kum MDC bat kertong banyele ini election atap jing sok kemen nak dikor ane step yo banwan room hakaying jong iba SD Kongwer. Bang ngarang de parat mang ba SD Kongwer bangin semua buram ni i bela pelat ya kapor ka bokodor jong i hakan step ya kajing kerpa tak lek jong i banwan syai kum ki kenuhun hakan step pementa banwan ban sik blessing i hagwede begini kajing tumu ko bangangadan bak kenuhun jong i gadan nak benta kanika senam arjar apply election ban salong stang menta absan ski Kulis buan nam takani kapor ka bokodor ai hakani kapor pemeta ikum mapilalong nongilam baningkong do joko Mawlai constituency kadi kepenta juga panganwan syapi pan ke Jingkyrkhu bat ke Jingkyrkhu nakaliang ke jong pi yanga nakapta kadi ke Jingkyrkhu ka pangidan napta pangin syakri kisnang Mawlai iba SD Kongwer mangitip dewe ni ki MLA banado pasdang bat hadu keski be in the shong thata ibat ya kajing long nong elam jok snong Mawlai ya ka ba kum MLA la syakri bani la kentil ba snong Mawlai hakitik snam belet no bat kat ni ka snong Mawlai ka kiu ka deling ba kajing elam lenti jok i baningkong du kum MLA baningkong jok snong Mawlai tingida singapura makani ka por pamenta ya ka ni ka por ngiyo anwan hai nakabenta bagin pan ni ka Jingkyrkhu ni shwa bagin let syak ni election ka ban salong syan menta tang po arpsan sngi menta ban ngis kem bagin bot ya ki kam ka bami lale ak por bilong MLA bangis kem ladangi pois ka thongling dang dan kam bangin yakran bat hi khambon namar amtang bilong MLA jong ka Mawlai constituency kam kisam lalin no I lalong ru Chairman jaka Mawlai tong darbar kawa kawe ni kiseng ba kirong masnong baro kibadan hakani khanyo tuli kisnong kiblong ki nong pet nong khmi ya kapit kabiang ya kasnong Mawlai constituency kijung tingi sultanat kini step yo panwan hagi kijung i mangit scam ban kaliang jung iru
Inyo kamet bukat berkaya mangidang dengkam ya kecing tersyam bat ya kecing ai jengmut jung i hal bede bat kikam ya kam sakri pai ba ka ba maki kina i shwa ban yang ngaru hagisna melalenya kecing so keban ka bakra hadu kata-kata agar diga sedap panpoi ya kaying jong nong elam barang ba du jong ka snong mulai bat ketula ka jung i ila don ha ka jing stang ya ka jing sang ya ka sang dulum agar diga jela ka jung i But hadu kejing song tat kejung i ap san snem jong kejing long amli yai ne hagan ida sang rulom nama raga to kapol ngidang yu i ya kinong kilam je ki besisa ko mi kinong ilam ki bes kham nong rem bat kinong ilam ki yai ne den rekat nang yat gisni kat nang yat ki por yu i ya kejing kala ha ko kom yalam jong ki ki kunhon ki per ki kam ni ledi bekidi ki chat ndio ka ki kateng jong sing rulom di hendai apa ngiwan hakan ni ka puat ka bamenta bani kendu i ni sokmen kadon kejing soyo mensim bat kadon kejing song sngan ru khamtam ha ka bai dei bat kan ni connection na ka menta siu jong i ubang ye karsan nang menta bat Teibor Pathaw belum MDC jong kan Mawlai konstituensi bat ubang ingat ru da ka Jingkyrkhu kedok ka jong mama ibala ptin neti bat yalam jong Mawlai konstituensi ya san senam ke belen no aswa Punya kecing job kepada terang. Kadai kecing sisa, ini kita ambil ke pemerintah, kita buat mah berak. Hakapun kecing miru punya ikan kita ambil skim. Ngakan mah apa pengai songkai bat i, ia thot ngai dong ba. Kita ambil skim kelas tang kong do, dah ke proposal kecing i, mah What do beri? half way. Mai hakapun kapor film pembu finance minister. But i ke proposal apa ke government bau MLA la kumnu deh bandan ni kan kata ka MLA scheme. Nak kata ngong ni sorong bangidan ni kini kenong elam ke start ke sempang. Hakaba ke jela ke juni bat ke MLA ke job ke stang banyo ya kan ke MLA scheme. Dengan aku deh pi mama film champion hal bai deh bat ke MLA scheme nama deh dah ke jing produk ke champi hakaba ke MLA ke pemerintah ke yo penyarap ke deh hal ke jom ke konstitusi. Tengah ngamong bedik tang manga uba de leader dari ka sulung ba ha ka kies ka chunga ka sulung ba ngalong I happen to be the first leader how big how small you know pat dai kran ni kata tang ba ala persang ri balong leader Mereka tu kapur hakaba kiwan agaling HSPDP bani keren inga apa manele election mulai was very reluctant. The long reluctant sisa nama ngaladon haki efficiency ben ngai ya ceng tergam ceng efficiency bakalang so popular mulai berkano no kam kaba sesor banu sunyi kini kis budon sesor John Apostle ki organize ya kan ono ka meeting public rally ke kita nan sedang klaim da kencokten yang mulai klaim da ablang yang mulai kimcu proceed kecing mi pai ba apa mulai atau kopor efficiency kalau ko besar ke itu kata te bekinong yang manganyele persa ya ukondidi jog efficiency atau kopor kumong I was very reluctant la karga license ke on license ki wan nga karga bet hakasin ko sao ki wan lang ba jong i tumian jong ko harness te ko harness to por hikai nga po college hikai ka political science bet kalong ching ini che kan ko crowd ti yung beli pinli artitin kata ka election la piriam nga ka kam chunga na ri rubyang mata kumne ngayo seguero la recha kumpu kumpu film to practice la pos ya kalau mo practice no ini semua ya ta ri haba kalop kalapun seluruh dengan kita to mangini trashtom bed nga yeng ne bana ka certificate ya kalok la chong ba ka chinge canvas ka chongki hak to ko ngatre mdan kibala banya rungyeng rung chongi kom harness satu kuat mini yeng sistem khab chem stair di sala no sedang kile rungyeng ka we ko we yeng bat ka
Larea bro nang kuar. Ngasuti bekerti yang jawab ita. Hamar hano kata kayeng. Banyak bro. Wah, tu semua. Tiba-tiba mi yang kayeng kalau hata. Nama ngelawan dah po yang ngelawan kan bos election mo. Kum kita geng dari tres tomba. Ben ki yawan katiang postia kada cek dengan dia. Pagcakat sepetangan. Tak ada ke conversing. Ngaku ngoi Teibor tu sung ngaku mani kendu ye ki ba birung yin nak yin sering gerkom krian gerkom kana kana kita yin sering balan recha ba pia kendu ki bro ki ba persa ki ba ong bayang ngem la men bod yo Teibor nomor ni lalu kisan committed sagoi pan wanum dom Noto ngiwan tegi ringin tega deka mentah cungi bengingin rung bila refim lah syuban kesan de compare kesan sekitar kita kelah kita ketika museum betang taro kelah kan taro kelah malah kretiang ya ki Teibor ba kinu kesan kini pai Mario Fiong ba nakaling keconga nomor ba gadon hacinti yo ba ngam kanvas dari man kebawan ngam kanvas ngamla menong kan nongut ba ngalayo ay kalat man kanvas tinding ngala kanvas labon ngon larakim ada kikrian yang subjek ke fair na kaci election persangkan balaban penuan saki election kana ba nganiyo yathu yo inu nang ba bang acit ngong keren nak masai kedar jauh bo proses nganumlah bangan cil lano ya kadai ni kita ucap di waktu mum lari dingdon ni kapur in kenmo mir ba kicingnya penbam tiki kentien kini kena sedang how bo proses bo den kamen le kumta Bunyi ibu dia kini saya kini tegi sampai sedang. Andre, mari rai ke dorbar, ni ngilong dekat dorbar, macam dan unit, ni. Ngilong bayi dekat dorbar bayi. Hadir dekat dorbar, kintai senrang lembah sama bayi pun lah tablet kini kaya mereka bayi. Kelirai entah kibulai ayam begitu, kibulai ayam hadir. Kamtam na nonglum ni kibulai ayam kibulai mah kibulai. Ani no ya bayi cingin election. Yang ngalakular. Bang ngalakular kamu ba ngalakular ngade pendiap kita kecipular. Dia mengasyikkan. Nani kentin kerku kerdo. Ya ba Pathaw. Kamdai ya tanah kedau ba ubah Pathaw pun menrung ngah ka por ka boy paipa dingitur. Dingipai itu amit pol. Kau ingat dekat kapal modern kau jangan lirung tu penrung yang saya kata cakap kepada kami syok. Mendaya tanah tak kedau, mendaya tanah kedau boleh dari bayi boleh itu kawan. Kami cungi, boleh lalu sekretari kesehatan ke, kami cungai lalu presiden, ya terelang ini kekam. Berhadu, ya kadur. Kedur kecong kong manda, ini saya yang deh yang bang kelampu dur saya ngomong penhe kedur, dengan tip adum tay la penhe ni la penhe kedur, cukup ngus kedur kedur. Nah, mengaku kedur kebaik ibat kekot lengmuk puluh ya tadi kedur, yang kedua first class yang penhe ini kedur bernyawa ini. Dengan sawan aku iseng haji ngon pei kata kedur. Dia nampak cuma ngon pei kata kedur. Kedur kalau nang kau sisa kau kelawai kata kedur. Tengidon kecil ide kau chan. Tengidon hari kon kongwir. Tengidon kecil su chan. Benda tanam kata Andre. Ayy ha, mak Teibor dia ki quality kemunong ilam. Andre umdon weru bro hakane ko persay ulong perfect ulong biang lun no sidong
umdan kan ko empat dan yang kecing tuna ni tai obat Teibor rengkat ber kecing tuna melum mala kamu tamat ani tai he is a naturally perfect gentleman de vangong kumta ka bomut ba long fit ro na kumta ka ni ka kam ka ibat kum industry but minta hakane ka chingle ya ka emily ro ngeskem ba ilong bro bo long fit belong candidate will represent ya ka Mawlai constituency tadi tangko ka contain chomi bro bo mo ba ka chingle kamde ka ba fin instinct tara ka de hakano ka bentara lara ka de haka football lara ka de hakano ka bentara ka ya mare ka kita nang sedang mau pik naga kecing hikai ke pengiyo naga ni ke World Cup ko makala syariam kena itu Muhammad di Arminin Swaman kut por ka tiap ka wei ka tim jelang mau kecing le ane ke di ke kam tristom wanu instinct makalas moment ula one we bro one bin milur ki bor ki sor baro ban hata fishing tu pinong ba shono gumni ani de la riap ma nomor ka da rangkat bet ma fisia pilot ding kersan ki rorong ba ki banga pe sha he to anum de che kertiang ki ki ra shono gini kitai ndre ki rorong ba ki bedala hane plus ber ki ba senran lang fisia ngit skamba Pili ki bro ki ba lakmo no pio ya ga buram mo ki shini hala ka shop shno ka te shikin te ne pe ngis kam ba ki poi ba no kin ni ko but ha ga bok pinwai na kirmen skam mo ble tra kan ran dulam nar ka pe Teibor lakin ni kin ko shan pe lakin yo ay ta sab lakin kanbas kini wear ya ki pai ba bikin wan sha ka chili ko chumai ki pai ba kin wan sha ka ta ka chili ko chumai kalau nda ba ki yo ai ki dor ki khman nda ba ki ge ya ka ta ka chili ko chumai ba kalau ki chili ko khoi chili ke bala ban ora ek chingkala ki bun but ngi don kam ke chingkala ki bun ko mulai but ngai schem mana kali ke chukwe ri don ki plan ki bai bun rokom ki plan men pen pawa ka mulai but pai ba ki mulai ba min persang man ora change ha ka mulai ha ke no ki benta ki don kam mi ka change Hoi 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 kepada TMC Si Jingkyrkhu sentil di kalayaban penai Hoi kepada TMC Si Jingkyrkhu sentil di kalayaban tingkai Trilum jungi mentala day kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Trilum jungi mentala day kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah